Halo tingkat telepon di tingkat tu lagi tu lah ini profesional lagi ada mau guna lagi nak binjun lagi binju lagi posisi lagi enang ni video ko bodak pena sitting apa yang mana hari tinggal apa yang binjun lagi ada lagi no orang pena di ada nan sini kan apa ni tu lagi lah prices kom lagi lah baru minta tu ni pasal kenapa ni pena itu meetingnya prices list ya. Hari ini bincang negara gila, tapi dia harganya, ini apa ya? Binju. Kamu ikut prices pena nama aku nanti, apa yang mana? Dan pena itu orang mungkin prices ada kartu di sana itu. Hari ini binjung yang gat mega strawberry milkshake mega tu ada mega na aja panah tu ada mega blueberry boba mega tu na aja panah kiri अब बालों में देखिए टेस्ट तो हम लिए ये क्या तरह मोटा बlueberry है कोई टेस्ट है तीन होती अब बालों में से क्या कौन की यहाँ भी नीचे क्या कितने लोग हैं देखो मैं उधर ही जाना था पातू ने तो लोग करते न्यू ये करते मैं Ini memang boleh dah. Itu pada mereka na udah Asia panah. Itu pada mereka mangga terbang sudah milky ya. Mereka na Asia suah. Hari ini aku ini taste ke baru, baru brown sugar ke. Ini je taste lagi macam ni ke anu lagi ada ni. Aku baru ini mango ke. Mereka na muda, mereka riding, mereka kan belut, binjung mereka tu muda. Hari ini mereka setting belut ini. මේ දෙකට උනා 1100ක්. ඒතකොට මේ දෙකට උනා 1130ක්. Ya tu belut binjung mereka hondai, itu kata rasat mereka hondai. Itu binjung mereka macam itu set naik. Pokoknya channel binjung mereka bubble blueberry ka hondai, blueberry ka hondai. Mereka kan hari ini strawberry kan itu set naik. Bingung mango kata ding saman yang ada di matahari jenis taste gitu. Hari ini mata mereka nama setun deh, brand gitu. Bingung ni yang ada. Pokoknya try kalau bahan kau beli jelah, ya kita minta try ni. Terus video kita tampil kerana, tapi anu kirim galu foto poda gadget, watak galu ini mang itu lagi ambil. Mama tengah lihat ini galu foto ini, ni video kawasan ini mang kian ini bingung yang kerja dia bincang ni kesukaan ni. Rasat ini mara setun ni bincang ni kan. Ogolo try kalau bahan try kalau comment section ni comment dayan. Itu pada hilang vlog yang kami, mata kita subscribe kerana, ya orang share kerana. Enang api hilang vlog yang kami, bye bye hamada.